Culture is a key ingredient in Bosnia's post-war reconciliation. Da li ćemo biti civilizirana zemlja ili ćemo zapravo nekako nestati u jednom haosu tranzicionog kapitalizma i postradnog perioda, prije svega zavisi od kulture. Ono što bih htio posebno da istaknem jeste da je kultura jedna od najsnažnijih oblasti za pomirenje među narodima. To posebno znači u Bosni i Hercegovini. The Culture for Development program is a 3-year program funded by the Fund for the Achievement of the Millennium Development Goals. The program, based on partnership, is being carried out by 3 of the United Nations agencies in Bosnia and Herzegovina: UNDP, UNESCO and UNICEF, in cooperation with the Ministry of Civil Affairs of Bosnia and Herzegovina, the Federal Ministry of Culture and Sports, the Ministry of Education and Culture of Republika Srpska, as well as other responsible institutions in the field of education and culture in the country. U najvećem broju gradova u kojima smo razgovarali sa mladim ljudima pokazalo se da djeca u principu žive jedni sa drugima, a ne jedni pored drugih. U radionicama interkulturalnog kampa sam naučila da je tolerancija poštovanje prava drugih ljudi. Interkulturni kamp je stvoren za ujedinjenje religija, tako da se sva djeca druže i poštuju jedne druge. Pa to je važno da više ne bi postojala mržnja, da se ujedinimo svi. Oni se ne mire sa sadašnjim stanjem i prosto misle i žele da nešto promijene, a da bi to promijenili, da bi ovu zemlju učinili boljim, oni smatraju da trebaju da imaju više informacija i više znanja o drugim ljudima, o njihovoj vjeri, o njihovoj kulturi, o njihovim običajima. Kultura jeste važna da u svijetu ljudi počinju prepoznavati Bosnu i Hercegovinu kao jedno civilizirano, zanimljivo, uzbudljivo mjesto. Ali po meni je još važnije da mi sami kroz kulturu živimo bolje, ugodnije. Rezultat radionica fotografije koje smo realizovali tokom ovog projekta jesu umjetničke fotografije sa motivima kulturne izolacije mladih u mjestima u kojima žive i taj jedan svakodnevni život te djece u ruralnim mjestima. Završna manifestacija koju smo realizovali pri kraju ovog projekta jeste trodnevni seminar u kojem su učestvovala djeca iz svih 8 osnovnih škola koje su aktivno učestvovali u projektu. 35 djece je imalo mogućnost da po prvi put posjete kino, pozorište, muzej i galeriju, a kao glavni cilj ove manifestacije jeste upoznavanje, sklapanje novog prijateljstva i kao naša informacija jeste da su ta djeca ostala u kontaktu i da će se to prijateljstvo nastaviti u budućnosti. Unutar projekta Poetika Šare mi smo u toku istraživanja odabrali nekih 10 najinteresantnijih, najprisutnijih motiva sa bosanskog ćilima i izvršili smo njihovu aplikaciju na nekih 5 novih proizvoda. Od tih proizvoda najinteresantnija je torba za laptop, zatim zehnakit, tapiserije, jastuci. Mi smo radili jako puno sa mladim studentima, sa osnovcima, sa srednjoškolcima sa općine Ilidža. Na koji način oni mogu da razvijaju i da apliciraju i primjenjuju iskustva bogate kulturne tradicije Bosne i Hercegovine u savremenom dizajnu. Kulturno-historijska baština shvaćena u njezinom da kako najširem mogućem smislu odavno je postala sastavni dio
turističke ponude u svijetu, da je to zapravo već danas postala jedna svojevrsna industrija. U tom kontekstu obnova, odnosno čuvanje i obnova kulturno-historijske baštine u svakoj zemlji, pa i u Bosni i Hercegovini, od primarnog je značaja, budući da kulturno-historijska baština predstavlja zapravo samo jezgro ili samo srce turističke baštine. Zahvaljujući programu Kultura za razvoj, Eminagića konak je kao nacionalni spomenik postao nezaobilazna tačka koju pohode kulturni radnici, gosti i turisti prilikom dolaska u grad Tešen. Obnovom Saborne crkve želimo da doprinesemo obnovi Mostara, obnovi suživota, obnovi kulture, obnovi bolje turističke ponude i želimo da različitosti koji su uvijek krasili ovaj grad i Saborna crkva, koja je bila jedan od simbola Mostara, opet krasi ovaj grad i sve one koji u njega dolaze. U okviru MDGF programa Kultura za razvoj u Jajcu je saniran jedan od najznačajnijih nacionalnih spomenika Bosne i Hercegovine za austrougarskog perioda, zgrada prve državne osnovne škole. Pored sanacije objekta, u ovoj zgradi otvorena je i muzejska postavka pod nazivom Zavičajna etnozbirka Jajca. Feherdija nije samo vjerski objekat i objekat u koji ulaze džematlije radi obavljanja svojih vaktova i namaza. To je mjesto bilo okupljanja Banja Lučana. Mnogi su zakazivali sastanke na tim mjestima. Ona je toliko prepoznatljiva u posljednje vrijeme postala da jednostavno nema više čovjeka koji u ovaj grad dođe da se ne zapita gdje je Feherdija, da se uvjeri u njeno novo rastanje, izrastanje i njenu obnovu. Osim toga što je značajna sredstva izdvojila španska vlada od $200.000 i učestvovao u UNDP i UNESCO, od neprocjenjivog značaja je da tako važne institucije i svjetskog renomea poznate UNESCO i UNDP uđu u projekat obnove Saborne crkve u Mostaru, a samim tim i grada Mostara. Naše poimanje kulture da je naime obnova vjerskih, kulturnih spomenika od takvog jednog značaja za razvoj društva da prosto ne može se ponekada ni procijeniti. The Culture and Development Program is something that brings people together. The only criteria for participating in the program is that it's multi-ethnic, that it leads to reconciliation, that it leads to people doing things together. And I'm actually happy to report that on the ground, especially in the local communities, in the municipalities, this is indeed what is happening.